Dobar dan svima, moje ime je Slobodan Perić, ja sam lekar hiruškog odeljenja Opšte bolnice u Pančevu. Kao što smo imali prilike čuti u sredstvima javnog informisanja, Opšta bolnica u Pančevu prirodna je ustanova u Republici Srbiji u zdravstvenom sistemu koja se bavi lečenjem pacijenata pored svog osnovnog rada i lečenjem pacijenata sa COVID-19 potvrđenom infekcijom ili visoko suspektnih. Takvi pacijenti iziskuju ekstreman napor zdravstvenog sistema, svog medicinskog kadra. U ovom trenutku apelovao bih na sve građane Republike Srbije da poslušaju savete stručnjaka, odnosno u ovom trenutku najkvalifikovanijih epidemiologa. Želeo bih se zahvaliti svim onim građanima u Republici Srbiji koji u svojim svakodnevnim aktivnostima rizikuju da budu izloženi samom virusnom agensu. Takođe zahvalio bih službama bezbednosti, policiji i vojsci koji uspevaju da uz ekstreman napor održe bezbednost i poredak po savetima epidemiologa i da se isprate svi oni parametri koji su sada ključni kako bismo izborili sa ovom globalnom pošašću, ovom virusnom pandemijom. Hvala vam svima, još jednom u ime zdravstvenih radnika čitave Republike Srbije. Pozdrav!